Salama kaborok lan puang kombongan masalok na puang Yesu. Renungan harian Toraya alo Senin tanggal 20 kasera bulan talu tahun 2020 misa la umbasa ki kadana puang matua lama Yeremia pasala talung pulon talu dipamulai dia mai ayat sang pulo saya lako ayat sang puluanan mai komita mas sambayang. Ambek mamaselan suruga mak kure sumang akan melambi totemo bela nami bengkan atumelo lako kami taumi la umbasakan kada maseromi puang kuasaikan kuasa pena masalokmi denopa na kada masero laki basa laki nanung kipake lalu mintu allo katuangki lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amen. Yeremia pasal talung pulon talu dipamulai dia mai ayat sang pulo saya lako sang puluanan. Nakua kadan napuang lan inan ia te tumi pokada kumua disabui imo naurungan moi misa tolino ba'tu patuan tae molan analan mintu kota Yehuda sia mintu batatalan lu Yerusalem tu sanggang moi misa tolino ba tu misa apatuan tae molan la dirangi pole omo tu arak kaparanuan sia kamaruasan sia gamara toma rampanan kapa sia gamaranna tu mintu tau nakua pudi mitu puangna mintu mak dandan maritik belana masokan tu puang belana ia tu kamasokanan natang leluk saya lakona. Ia ke umbai pemala pak pudian tama banuan na puang. Belana laku popembali tu totokna te tondok ia te na urungan ni susi dolona kadan na puang. Nakua kadan na puang na mintu mak dandan maritik lan inan ia te tu sanggang mo. Naurungan moi misa tolino ba tu misa apatuan tae mo lan sialan lumintu katuan laden pole omo padang kariuan lanani tomang kambi umpakande dombana lalu mintu kota dao mak buntunna sialan lumintu kota dio padang marantena sialan lumintu tondok lo polo nawai sia dio tanah Benyamin sia lili na Yerusalem sialan mintu kotana Yehuda lalendu pole omo tu mintu domba diona lulimanna to umbilangi kadanna puang tonganna lasai tuallona kadanna puang ke kuparampo randanmi tu kada melo tu mangka kupokada dio to Israel sia diona to Yehuda allo ia to sia atu ia to laku patuan Daud tu misa taruk malambu tulan umpalao salunna sia kamaloloan lalu tondok allo ia tu Yehuda la dirampanan na ia tu Yerusalem la torro marampa anna sangai tau tu tondok ia to puang tu kamaloloanta. Amin kadanna puang. Ambe indo tu dikaboroi ilan puang yaitu tema perenunganta laku popembali sule. Aku akan memulihkan. Manasa tae ana elorang ki puang matua tula tontong bang na tonni kama parisan sia tae ana mak loko untiro tu mak rupa-rupa agan urampoi taunna susimo kadan na puang na parampo la koto Israel
to namarasan dipalik dio tondok Babel kumua. Ia tu puang tae anna pa loko-lokoi tua agan urampoi taunna. Ia moto ana sipatu tu taunna tontong manappa lako pangallu na sia tang tore mangando lako kalena. Kadanna puang lan ayaanan nakua. Tonganna laku pasikemun tu bangkena sia laku pamondo sia laku pamatana tu tau ia tomai sia laku kamasianni kamakarimanan sebo tu tau tae upuna. Batonanna tekada napokada Yeremia lakoto Israel kumua inang laden atunna tu katilendokan lana pa kamasean puang lako kalemi susitu pangalu unalan Yeremia pasal 20 kasera angka 10 na 10 misa nakua belanna nakua kadanna puang ia tutonganna ianna ganna amo 70 tahun na dio Babel laku toolongi komi sia laku paulai lako kalemi tu pangalu meloku sia laku pasuliang komi lako inan iate belan naku tandai tu pak tangaran tu kutanga dio nakamu kadanna puang ia moto pak tangaran dio na kamarampasan tangia kamandasan kumua angku kamasiang komi undinna tu attu miranuan tu melona. Ambe indo kombongan masallo na puang tondok Yehuda sia Yerusalem tu mendadi tondok daun laun mo lana pasule puang matua susi tonna dolona angka pitu misa tondok melo sia naponoi kamarampasan lan ayat 12 nakua lan inan iate tu sanggang mo naurungan mo moi misa tolino bak tu misa patuan taemolan sialan lumintu kotana laden pole omo padang kariwan lanani tomang kambi umpakande dombana manasa inang masokan tu puang moiraka anna den attu anna pata apai ki ukungan apa den duka attu na allu lananai ulendo kangki ia kesule ki mengkatoba tontong meongli lako kalena anna dikaritutu itu pepasanna manassa lana lendo kangki. Amin. Kadanna puang. Mai komita masambayang. Kipudi komisia kipakala abi komi opuang matua lante melambi to temo belanna yatu kamamasian mi pak kaboro mi mempayan laku kami taumi kure sumanga tu kada maseromi kibasa sia kinannung lante melambi to temo kamu puang lah umpasake kipasambayangan melambi to temo tumintu kombongan mi lante tanga-tangana kombongan jemaat rama kamasei siapa kaboro puang tu taumi ia tu makure sumanga belanna ulang tahun makure sumanga belanna lulus ujian makure sumanga belanna malekemo makure sumanga belanna berkat-berkat tu mi papayan lako kalena kamu puang la umpasake kure sumanga puang atu totemo kipas sambayangan si sola kombongan ia tu pelayanan laki patu lante tanga-tangana jemaat rama pasake puang tu majelis gereja pendeta penatua diaken pengurus OIG namintu anggota jemaat kamu puang la umpakaboro isya ungkamase pasake tu panitia hari raya gerejawi, panitia peneguhan, penguraian pendeta. Kamu puanglah umpasake. Tontong kipeng panganduan mati olomi,
ia tu mintu pelayanan lante minggu kipatu lako. Kamu puang la umbengkan kama totoran, la mipasakekan kitontong matoto, kitontong sehat, untingayo ite mintu pelayanan. Melambi ito temo kipangandoan di olo malabi imi puang tu pelayanan, pembangunan, gedung serbaguna, gedung sekolah minggu kamu lampasake. Mintu kombongan mi tulan kamaramunan batang kale o puang kamu puang liu mamase tontong komi puang umpasake tu tomatuang ki sesang silurangki tumaras sampalan banua pa adampian tomatuang ki pandita Yusuf Sudimaliku tumaras sampalan banua pa adampian diong rumah sakit Hermina kamaseisia pamaleke puang taumi Ibu Pendeta Oktavina Lago makure sumanga akan na tasu mo lamay rumah sakit dirawat mo dio banua kamu puang lah kamasesi taruna tahap pemulihan. Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Ibu Cehadengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, anakki Gabriela Nadine, cucu Ibu Marta Laklang, Bapak Penatua Albertus Toding, Ibu Rahel Toding, Saudari Muli na dem Papa Anakangki Misa, Bapak Simon Paluin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Petrus Baru, ayahanda dari Bapak Agustinus, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Matilda Timisela, Satria Rama, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya YS Bane, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi yang terus mendapat perawatan secara intensif di rumah, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling di Rumah Sakit Siloam, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Serlina Yoel Buatasik, Ibu Peter Tenna, Bapak Peter Tenna, Ibu Hermin Barang Ruse, na baktu pira-pira patu ta enaki saabu di olomi, kamu puanglah ungkamasesia umpakaboroi. Ten moto kipasambayangan tu taumi Nyonya Pendeta Mika Pakan, kamu puang la umpakatanai belan nami tambay kaboro mo tu pa Pendeta Mika Pakan lamay tanga-tangana keluarga sia gereja Toraja puang la hiburi puang la umpakatana tunggai kure sumanga ambe mamase kamasaikan nila untingayo minggu kerja yang baru kamu puang la kamasaikan siala mitoy mandakan ni lalu mintu pengkarangan na taumi lalu mintu pengkarangan na jemaat kipasambayangan tu anaki kombongan masalomi tu sementara ma ujian akhir ujian unala tenaga ahli baik lan kedokteran kamu puang la umpasake batu pira-pira kombongan ki tu marasan ma ujian tendu kamu tu anak-anak ki lamen tama perguruan tinggi lamen tama SMU SMP SD sia dioteka kamu puang la umpakaboro sia kamasei pagarri ikan puang mipebali kalam puang Yesu kinai mas sambayang amin. Salama kaboro kombongan na puang umpasake ki puang liu mamase amin.